Amwe kurumwe na rietwa Rosemary Gochimaina na atirimetwa icurite ntere cha Kienganguru Chogoria. Rosemary arerikana gukinya kwa Mwarongi na Ojo na rietwa Florence Muwaiti Ntuko inka inthiru nyuma yawe kumaruka nja kwawe kauntini ya Murang'a gukirikana ni mathina ja kimushi ni untu buria kinya bwariritwe ni MC wa Ntere George Mutembe akiuga nje mututigi ni rariri gwita kuringa riboti kumania na guchumbuka gwa mututigi. Mate Mugambi ni agutwambiriria cio. Thenya we mundikie bana kethikero kira riunganture ya Kienganguru wandia Chogoria kirige chigombunge kia Mara mwekuru uo kurubwa gintu mianga nkurukia 50 akwithirwe churiretie nyomba kwa mwaraginu wake arabakaraga no kankuga muthenya nditwe na kwithikira nonto bwa kwithira kwi mtu mwe tura ria Kienganguru ira igikira lo sublocation thirwa eshuriti kwa nyomba kwa Mwaragina ore twekeka mwekuru Rosemary Gochimaina iri arari ya gucoka kwa Mwaragina Florence Muwaiti nyuma ya kubitania kana gukurukana na murumwe wake mbari cia Murang'a kurari akugurwa na gwitwika mugekuru ukumenyekana ta Rosemary Gochi atatura gukwatwire mugure na re Murang'a untu gwita kwa Kandara na rejite gukworua kwogunoka antu ba mujiba makire kwithira gwishuria na netaka gukonania kulari na family problems ya kiumana u aragurito Murang'a kuringana na chibo location ya Chogoria George Mutembe antu bonthe bamuchioyu barere nyombe nubwega na gukira rukiri bwega ndi nyume ya mathama kai mwekuru yu arethirwa echuritie na mukanda kirikicheni ya nyombe nu kuringana na relatives kana Mwaragina u arekaraga nyombani no ka balere nyombo nabo no lakini thirwe eshuritie kitchen na bata notice untu togo giapen na ne kuonania tetene muno netaka eshuria gugikejaga nonto na mwiri urorania uri fresh tiko ne kuonania tekare eshuritie tene muno. Morris Mutumora no echabuchibo wa sublocation ya Kiraro augite Mwaragina wa mututigi araukire kirigetuo kia borichi gia Chogoria kuringa riboti kenda kuthingatira abura Mwaragina ajangire nde guchokera ararikana na mama na Mwaragina kweja nyakumbiraga rukiri na araukite kuthi borichi nuntukula na issue kidogo akuona gete kuthiwega lakini au kenya station advice wana issue ya family na noka kwenda gushwa Mwaragina na nikenda beja banchwe na nikenda tweka rende tusetoro issue ya family amwala issue ya family okulokera bula Mwaragina ejirakari no mbere atana shoka na Mwaragina no report yeja ati kwina muntu eshurite nyomba tukweja twa confirm na Mwaragina ou twalikia kwelwa aritwa Rosemary Gochi kiripotera wero weekend kuma gichigombunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.